Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Тугандар, бүгүн 3 август Жалбат шаарында Орус базар, баягы барахолка жайма базарды обзорун тартып кетейик. Тугандар, сиздер лайк, комментарий, элдерге, группаларга ушул видеону бөлүшүп койгула. Тугандар, менден башка эч кимге кереги жок экен бул базар тартышы. Мен атай башка жаш блогерлер тарта деп тартпай койсом эч ким тартпайт. Бүгүнкү базарды көрөлүк достор. Эми жайында соода азыраак болот. Бирок бүйүмдөр чыккан болсо тартып калтырып коем. Кандай бүйүмдөр керек, комментарийге жазып коюңуздар. Тугандар, бүйүмдарыңар болсо үйдөн эми ар кандай ситуация болуп калат. Үйдөн бүйүмдарыңарды алып чыгып ушул базарда бекер жөн эле бир жерге эле туруп сатсаңар болот. Бүйүмү барлар. Бүйүм издегендер келет, тугандар. Ушул жерден любой бүйүм тапсаңар болот. Кайын бисмилла деп азыр биринчи ошо авандан баштайбыз. Видеону тартышты. Кандай бүйүмдөрү бар? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден сулуу. Самокатыңыз канча сом, айка? 450 сом. Так, нелерин? Охо, мына эски баягындай проигрывательдейби, радио? Уралдыкыбы? Иштейт. Канча сом бересиз басын? 1800 сом. Жакшы экен да, мына достор, 1800 сомго ушундай эски советский Урал радиоприемник бар экен. Мына колонкаңыз канча сом? Майтофону орнотулган. 2003 иштейт бул дагы. Ошо майтофонду өзү менен уга бересиз, да? Подключать этип. Так, мындай кичинекей колонкасы бар. Мына кичинекей телевизору бар экен фураларга. Мына мясорубкаңыз канча сом, баке? 1,5. Гитара? Алдыңызда. Алдагы 1,5. Так, достор, менде бая комментарийде көп адам мындай сүт сепаратор деп коёбу. Ошондой сураган эле. Сепаратор иштейби, байке? Каратыш кереги жокпу? Эч кайерин? Канча сом? Бирөө чалса салып беребиз, такси. 6000 сом. Достор, 6000 сом экен мына. Үстү алюмин. Ушундай сонун сепаратор бар экен. Мынаныңыз не? Буям ошондой сепараторбу? Сепаратор эскиден. Канча сом? Иштейт экен бул дагы, достор. Bunun mına üstülörü barбы sizde? Бар жоку бар. Канча беребиз? 7 беребиз. Достор, 7000 сом. Эски сепараторда. Бунда комплект бар жоку бар экен. Так, шундай байкеде дагы башка майда чүдөлөрү бар. Мен мындай чоң бүйүмдөрүн тартып койдум. Номериңиз бересиз байке? Азыр номерин калтырып коем силерге. Айта бериң. Телефонум жок. Сиз доставка жокпу бирөө чалса интернетте? Келеткен да сиз алдыңызда. Соғыс базары келеткенсіңер, достор. Телефонум жоқ дейді. Базарыңызы берсін байке. 5000 сом телешка дағы бар екен. Көріп атқаныңыздай. Так, біз базар көрелік ем, туғандар. Қандай бұл отат. Сіздер лайк, комментарийге жазып кетіңіздер. Бірдекелер іздейіп шығасыңар да туралы. Не іздейлік, жазғыла маған. Бірдеке көріп қалсам, сіздерге ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қандайсыздар? Так. Мына аванда да жакшы бүйүмдөр болуп калат да. Бензопила канча экен? Биздин ишибиз ушу, ажа экен андай деген. Бул реклама кылбасам ким келет бул базарга? Канча сом? Звонок кылады, доставка салып бериң таксиге, акчаны котор биринчи. Эми ар кандай болот да, сатылып кеткен жок деп коем. Бирок сиз иштегени сизге жакшы. Доставка иштеген байке. Так, скейттери бар екен. Бұл байкеде аябай сонун бүйүмдөр чыгат, тугандар. Мен билбейм го, мына эски Кыргызстан бар экен. Бул эски мен жаңыда экен. Иштейт, Мотору жок. Канчага беребиз без моторсуну? 800 эле берип экен, достор. Мына казан очок кылган силерге 800 сом. Так, мындай крупный неңиз бар, мен реклама кылып коеюн. Кымбат жок, мындай необычный. Бар ушул. Товарыңыз азайып калыптыр сизден, Анча сатып берипти байкем. Машалла. Мына. Керек нерсе, ушул керек. Канча сом? 5000, Иштейт бар жогу. Жаңыдан экен, достор, жаңы экен. 5000 сом. Бүгүн сепаратор күн болот экен, сепаратор тартам бар жерде. Так, номерин калтырайлы.
Бүгін базар қалтырбайын, товарыңыз аз екен. Ата комментария жазсаңдар, мен сүріштір берем, мына сепаратор алам дегендер. Базарыңыз берсін, кеттік. Бүгін баке товар аз екен, достар. О, машалла, келем қара. Келем қанша сом? 9 сом. 9 сомға береді екен, достар. Жақшы 9 мыңға. Қанша размері? Жоқ, қанша размерін айтың? 5-ке 3. Жақшы. Достар, өте зор екен. Мына астындағылар қаншада? Бұл 5 мыңден, размерін айтың. Чоң бұям, не? Мұна кішінекейіңіз? 4 екен, достар. Бұл 4 мың сом. Келеміз дегендерге мен атайын қалдырып қойын. Башқа келемдеріңіз қалбады ба? Ежем 3 келем бар екен. Номеріңізді қалдырып қойын? Қаны номер? Оғына. Жалалабад мебелем. Номеріңізді айтың. 559 мен? 33? 77? 04. Достар, мына каналыны қалдырып қойын да. Жалал Абад мебел деген шо Instagram канал екен. Базарыңар берсін, еже? Жақсы сауда қылғыла, иншалла. Так, кеттік біз дағы тартып. Келің, сілерді тартып кетем да, конечно. Ассаламу алейкум. Келің, не ап келдіңіз бүгін? Так, ана столыңыз қанша соң? Бұл 2,5. 2,5, машалла. Так, 8 мың. 8 мыңға шындай түрі, не деп қойды? Уголок, шкаф деп қойды, Достар, 8 мың соңға шындай. Аккуратный екен бар жоғы. Шындай шкафы бар екен байкемде. Так, мұна көзгілер қанша бұл? 3 мыңдан береді екен. Бұны бая не қойып алсаңар болады, досым, освещение, мощный қылып. 3 мың сомдан екеуі бар екен бұны. Көріп алғылар. Бір жерге іштетіш керек болса, береміз. Так, диванчикіңіз қанша? 2,5. Тапчан 3 мың. Бұл бая баня-саняға жақсы екен. Тапчан, кожаның үсті. Ова. Мұна қанша? 2 мың. 2 мың сом. 2 мың сом, жақсы. Так, бұл яқта стулдары бар екен. Шулар керекті азыр адамдарға. Мына екеуі 5 мыңдан. Так, мына екеуі 5 мың. Қажелі асыраған бар. Механизм бар, жоқ, мощный іштей. Вау, мына механизмі жақ. Мынаныңыз мощный екен, Пышық. Так, мына екеуі 5 мыңда. Онда olur, бажар, мына қажелі, мына дамаласын. Жоқ, жақсы екен, мынаныңыз качествосы шыны жақсы екен. Темір, достар, бар жоқ қара. Бұл баяқ китайский пластмассадан жасалған емес екен, Так, бұлар 5 мың. Мына простойлар өз? 2 мыңдан. Мына 1,5 мың. Мына 1,5 мың. Обычный, көтерілбейді екен, достар, жөн айланат екен. 1,5 мың сом. Так, ешкі сұрадыңар? Бронированный. Қанша сом мына? 7 мың сом. Достар, 7-ге шындай бронированный ешік бар. Сілер естеп қалғыла бұл нарықтарын. Так, мына ешік қаншадан? 2 мың сом ящигі менен екен, достар. Ящигі бар, коробкасы. Решетка ешік 2 мың. Решетка ешігі бар екен, магазиндерге. Размері қандай бұны? Білесіз бе? Шығар береді. Сұрасаңар? 1,80 болса керек. Так, достар, бұның размерін шығар оласыңар. Мен азыр мына шкафының қалдырып қойын. Екеу екен бұл. 7 мың. Екеу 7 мың. Кішінеке 2 мың, достар. Машалла. И мына уголок бар екен. Набор. Үшеуі 5 мың. 3 ойлы бар, короче. Мына 5 мыңға, достар, шуны алсаңар болады екен, набор. Арқада 5 мың. Нарқыда 5 мың, и мына. Бұян 5 мың. Бұл баяқы уже киім сала тұрған. Так, номерінің қалтырам азыр, достар. Чаласыңар. Доставка бар, жоғы бар. Бұлар көрсетпедік, Бұл кухонный екен, готовый. 5 мың. Іштейді, бар жоғы. 5 мың, достар. Мұны өзін алам десеңер 5 мыңға береді. Бетті столы ям бар екен. Жақшы. Так, и мына. И сейф қаншадан? 8. Құлтап қойдым ба? Ва, машалла. Достар, мына сейф іздегендер офистерге. Ушыл сейфке бір лайк басып қойғыла, достар. Срочно бұны іздеген адамға. Жөні сейф табыша қиын, білесіз азыр. Так, қанша дедіңіз? 8-ге береміз, 8 мың сом екен. Достар, так, и мына столыңыз қанша? 2 мың. 2 мың сом, мучка. Кухня іштеткені жақшы екен. Так, номерін қалдырам, достар. Естеп қалғыла. 778 мен 72 44 60. 72 44 60 778 мен. Игілік іштеріңізге. Майлак, базарыңызы берсін сізі. Так, кеттік, достар. Шу базарды айланабыз бұл жерде.
Бар жоғы бар. И телевизор бар екен. Монитор қаншадан байка? Бас. Видеосымен 1000 сом. Қаны видеосы? Мынау менкен. Камерасымен 1000 сом дейді. Телевизорыңыз қанша сом? İşteydi, İşteyken dostlar 3000 сом мына. Вау, машалла. Нарқынысы 1000 сом мониторы. Бұнысы 3000 сом. Номеріңізді айтың. Бір телефон қылы алып кетеді интернетте. Сатылбай қалса 990 мен. Айтарыз. Сатылып кетеді дейсіз бе? Анда сатылып кетсе қойың, бір çalışпасын. Атак орыс базарыға достар. Бұл Данияр номеріне қалтырып қойыткен деп күтпей келішіңер керек. Бұл жақта бұйымдарды өзіңер көрсеңер, живой. Саат қанша? Стрелкалар түшіп алған. Стрелкасы түшіп алған. Бұны бірі açıp оңдап қойыш керек. Неш пұлға береміз саат? Так, телефонды айтың. 1000 сом, достар, 1000 сомға телефон. Иштейді кен бар жоқ, Машалла. 1000 сомға мына телефон. Бұл комментарияны тешіп салышады. Мынаңыз қанша сом? 300 сом. Через Powerbank іштейі? Так, мына чехолдары бар екен. Баке, базарыңызды берсін. Номеріңізді атай қалдырбадым, мен сатылып кетсе керек бұл жақта көп нәрсе. Так, кеттік, досым. Бисмилля. Так. Орыста емес еке қалбапты. Это что, досым? Шампунь, да, какой-то? Нет, это напиток. Так, газ баллондар бар екен түрі. Смородина, да, это? Компот смородина. Так, достар. Коляска соның кен, да? 5 да стоит ана? 5000 дейді, достым. Шол жерге керсеңер, сол орыс байкен бар. Бүйімдер аябай сонан. Номерін бербейді. Номерін не дадим только. Сами приходите, сами забирайте. Бұл жақта достар, любой түрді бүйімдері бар. Қалағаныңарды келіп, таңдап, заходи. Тиски, писки, бұл номерін айтпайды бұл кіші. Бұл үш жерге келіп алып кетсін бенден дейді, живой. Көріп, көрітасың, Короче, советский мне керек болса, шо байкеде бар. Байкеде бар. Хороший торговля вам, да? Так, кеттік. Базарды көрелік, дағы не бар? Қойықты. Детский индақалар бар екен. Шкафчиктер. Шампунь, достар, арын іздегенден таппасыңар бұл жерде. Елдерге комментария бөлішіп қойыңыздар, достар. Так, достар, бұл жақта стабилизатор көріп қой. Стабилизатор бұл? Зарядник. Аккумулятор. Аккумулятор зарядник екен, достар. Вау, машалла. Иштейді, Регулировкалады. 0-дан 24-ке шейін регулировка қылсаңар болады екен, достар. Машалла. Бұл не? Бұям зарядник. Достар, екі зарядник, аккумулятор заряднигін тауып алдым. Ана. Так, басын айта бізен, бір четтен. 2,5-дан Қанша? 2,5. Мына чоңы 2,5 мен, достар. Мына кішінекей еш? Бұям 2,5 мен. Регулировка 0-дан 24 Жақсы екен. Мына кулерлер қаншадан? Түрі бар екен. Компьютер. Ова да? Компьютерный кулер, 1000 сомнан. Мына? Бұл блок питания. Блок питания. Тоқтықы. Тоқтықы. Үстінде жазыға 24 вольт, 16 вольт, 12 вольт, 5 вольт. Бұл блок питания екен, достар, 12 вольтқа. 24-ке шейін. Плата бар екен, eski плата. Мұны eski платаны өзі атайын іздеп жүрген адамдары бар да? Қанша сом плата? Сөйлешеткен бұны. Сөйлешеткен достар. Платадан стол жасағандарды көргенмін да мен. Стол, картинка. Сандығыз қанша, Açın. Vaa, kettik men kettik. Piratski sandığı var екен. Altın salып. Блогермін да, мен местный блогер. 2,5 мың сом. Қолымды жасадым бана. Өз қолыңызды жасадыңыз? Өзім жасадым. Мен етіңіз жақсы екен, Piratski sandığı 2,5 мың сом дейді. Жолы сақтайды. Номеріңізді айтың. Айтың номеріңізді. Доставка қылып береміз, ақшасын қотарып қойса. Келеді шеті боласың. Номер бермейсің. Байкемен берейін дейді. Шаққа келгілері. Базарыңыз берсін. Сонun бұйымдарыңыз бар. Бұл жерде мына самбуфер көріп қалдым. Атайын тоқтадым да.
Сап сколько стоит-то? 8 тысяч. Окончательно, да, это? 8 мыңға берем дейді ақырын аз. Өтейін да бас. Так, мынандай сап бар екен. Мощный. А сколько ватт здесь? Не знаешь, да? Мощная, да? А, это усилитель от него, да? Все понял. Мына усилители бар екен, достар. 8 мыңға встроенный усилители менен келді. Жақсы. Мына светильник, я помню вот это светильник в детстве, да? Тут всякие эти... Сколько она? Рабочая, да? 500 сом екен, достар. Есіңерде ушундай рабочий светильник. Ким көргөн? Так, пошли дальше. Это 8 тысяч окончательно. 8 стоит. Бу баякындай управление, да, вот эти? Пульт управления. 8 тысяч тоже окончательно. 8 миң дейт муну. Так, дальше. Радиоприемник старый. 1500. Али, диск, не, пластина. Тоже рабочий. 1,5 миң сом, достар. Бай, ретро чокултам дегендерге. А этот усилитель сколько стоит снизу? 3 миң сом екен мына усилитель. И дагы бир кассетасы менен пластинка бар екен. Сколько хочет? 2. И 500 сом разницасы бар екен. 2 миң сом дейт буну. У тебя много интересного. Платы почем там? Не знаю, платки. Разберут, да, короче? 200 По давали, 200. не давали. Да, за все, да? Нет, килограмм 200. Килограмм 200. Я не дал. 200 сомдон килограммга сурашыптыр баарыны. Айттым го, азыр очень популярно болуп атат. Баякындай столдор жасап атат, да? Столы же делают из них. Еще красоту делают. Картины. Внутри золото, это советские. Алтыны бар екен, достар, уларды. Советскийлерди. Алтын издегендерге. Так, братан, дагы что есть у тебя, братан, крупного? Вот канистра, например. 400 сом. Газ баллоны. Это соседи, да? Так, достар, короче, необычный нерсени издеп ошо балага чалсаңар, өзү да болсо айтат. Болбосо табып берет. Скажи номер, братан. 552 09 Базарыңыз берсин, братан. Хороший торговля. Так, биз кеттик дальше. Не бар, не жок, тартабыз. Так, достар, школьный сезон башталды. Мен буякта братым да бая сумкалар келип калыптыр. Эң арзан. Танисыңар, бу? Мына. Зеленч. Ака, эң арзан неңиз сумкаңыз кайсы? 350 сомдон 1350 сомго. 350 сомдон башталды. Көрсөтүң. Мына 350 сомдон. Мына, достар, 350 сом сумка. Достар, школьный сумка издеп келсиң. Прямо Xitoyga kuyov bo'lganmiz. Ана, Xitoydagi kuyov bolasi ekan. Bu Xitoyga nabarat ekan. Kuyovga qalin pul berar ekan, men sumka olaverdim 50 ta. Kalım amadınız he? Ta 350'den bu yakta rasprodaja. Kettik yalnız. Buna kımbattap. Buna жақшырақтар қаншадан? 750 сом. 750'den. 800 som. Bir sumka sumka yok bizde. 1000 somluğu yok. Yok. En arzan 900. 900 sumka 900 som. 1,5 milyon sumka 850 ise aşağı rasprodaja. Qalınlı pulunu çıkarıp olsan böldü. Kalımda burun çıkarış gerek ekan dostlar. Maşallah. En kımbat sumkası 900 som ekan. Dostlar, men Qarasuda barıp körüp keldim. Çınını aytayın. 900 somga sumka Qarasuda da yok. Alam desеңерчи. Булар кожа кыздар. Bozada 1100 som. 800 som, bazarda 1100 deydi. 25 kıl bu. 25 xil rasvetkasi bor, ha? İşte muzlamaydı, yozda terlemaydi. Takmasız şu kraskası hem ketmeydi, yırtılmaydı. Maşallah. Na dostlar, sumka. Azır men nomerini qaltıram. Доставкага сурайм десеңер, şu балага чал. Шаар бойынша бекорга. Бекор. А так за граница отправляем. Отправляем. Любой жерге. Айтын Orta номер. Asya'da. Orta Asya любой жерге жеткирип берет. 998 bina. Ha. 20 1991. Эстеп калдыңар, а? Базарыңызды берсин, брат. Мына. 5тен алдым. Кеттик биз. Siz nomuzu İnşallah. Allah'ta 100 som bonusu var. Ana, menden kelgендерге 100 сом скидкасы бар экен. Брат, от души сизге. Кеттик биз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ака жаныма алдыга келдим. Так, достор, ким бытовой техника сурады? Орыс базарга, брат. Мен тартканы чыкпасам, башка эч ким тартпайт экен. Өзүм эле чыгам экен энчи. Жадатты булар. Так, Беко 5 килограмм, достор. Мына состояниясы лялечка экен. Көргүлө, таптаза. Али узкийден экен, бая. Кухня, кичинекей квартираларга. Бунга канча беребиз? Беко, да, ака? 10 bin diye kalsın. 10 bin diye de 5 kilogram. 5 килограмм, о, таза экен мына иштерин көргүлө. 10 миңге берем дейт, 5 килограммдык Беко, достор.
Жақсы. Так, кеттік. Samsung крутойларга келдік мына. Жақсы крутой алам дегендерге 6,5-7 килограмм десеңер болады бұны. 7 килограмм батат. Экобабл екен тем более. Samsung Digital Invector мотор. Invector дегені достар мына моторы мына жерде тұрады. Түшүндүрүп коеюн силерге. Ба астында баягындай жөн эле генератор менен айлантырбайт. Өзү да болот мотор. Буну бая подшипнигин алмаштырыш да оңой, запчастары да оңой. Канча берди? 13 миң. 13? Арзан ба? Арзан. Арзан берет экен инвекторду. Мына LG. Ака кече 36 калды, 7-8 килограмм. Так, муну Ал 12 миң, 11 миңге чейин түшүп беребиз ал LG-ди. 11 миңге чейин түшүп берет экен 5 килограмм. LG экен достор. Samsung LG издегендери көп. Эстеп калдылар. И мына бекоңуз канча сом? Ал да 12. 12. А бу чоң экен, 7 килограмм. 7 или 8-ди? 6 килограмм, 7 килограмм. 7 килограмм экен бу. Так, буям шундай эле 13 миң экен, кеми бар дейт. Витрина эмне болуп атат? Витриналар 9 миң, 10 миң сом 9 миң. Иштеп турат экен достор. О, маза экен. 9 10 деп атат, 9га берем дейт. Мына холодильнигиңиз канча бересиз? 12, 10ге чейин. 10га бере бересизби? Эми 18 миңге сатканмын достор ошол Samsung. Иштеп турат. Лично мен алдым. Лично мына алды. Күлүп турат у жакта. Я жакшы экен мурада. Ба, арзан берет атасыз. Жазгыла номерин жаз. 555 менен 555 41 35 Аха. 05. Ба, достор, мынаны мен алып кетет элем. Эркекче айтайын, мынаны алып кетем 10 миң сомго. Так, достор, эми тапчканда майдаларды калтырып коюш керек. Эми адамдар билгенге. Мына тапчкалар 200 сомдон экен, 250 сомдон экен. 200 сом? Акция 200дөн бери берем дейт. Мына азыр. Үлгүп калгыла достор, алып кетишке. Базарда 300 сом, 350 сом сатылат да бу тапчка. Так, бу жакта достор обувке акция болуп атат экен. 350 сомдон мындай летний сеточный кроссовкалар 350 сом. 350 сом достор. Бу ишке кийсеңер болот да, алыпчы жумушка. Так, бу жакта 400 на 400 сомдон макасиндер. Акция. Жакшы акция баштап койду. 500 сомдон кожаный тапчкалар бар экен. Эми кожа эмеси, баягындай прессованный кожа деп коём. Так, кроссовкалар канча болуп калды? 600дөн берет атабызбы акциядан? Достор, мына-мыналарда 600дөн берет экен. Баарыны акция сыяктуу ушул Орус базарга келгениңерде жол деле сатышат бул балдар. 600 сомдон. Доставка Кыргызстан боюнча бар, салып берет, такси-пакси. Мисал башка жерден көрүп туруп чалсаңар, сүрөт там WhatsApp'тан баарыны көрсөңөр болот экен да. Оригинал, мына карап койгула. 1000 сомдонбу оригиналдар? Мына 1000 сомдон экен достор, оригинал кроссовкалар. Номериңизди айтың да? 559 00 38 38 экен достор. Ушул номерге байланышып